Dah. Habis. Habis. Oh, habis. Robi 1000, Firda angklung. Okey. Bola sap. Bola penempat. Ya, bola tanggung 2 biji, selebihnya biar sama-sama. Okey, siap. Bab dah tu. Rempang. Sudah. Sudah apa-apa ya? Hadirin sebelah kanan saya, Robi dan Reza dari PB Cek Langit. Dan sebelah kiri saya, Hardianto berpasangan dengan Keru dari Kresna Polres Abia. 0 sama, main. Pindah servis. Di dalam, pindah servis 1 sama. Out. Pindah servis 2-1. Di dalam, pindah servis 2 sama. Pindah servis 3-2. Di dalam, poin 4-2. Netting poin 5-2. Poin 6-2. Pindah servis 3-6.
Out. Poin. 4-6. Pindah servis. 7-4. Full. Pindah servis. 5-7. Out. Poin 6-7. Poin 7 sama. Poin 8 sama. Pindah servis. 8 sama. Full. Pindah servis. 9-8. Poin 10-8. Jangan lupa di-subscribe tap-tap layar. Out. Poin 11. Break. Jangan lupa di-subscribe akunnya Al-Fatih yang selalu hadir dengan live-live-nya, baik di bola kaki, catur, dan bulu tangkis. Baik, main. Sebelas. 11-8 main. Pindah servis. 9-11. Full. Poin 9-11. Di dalam. Poin 11 sama. Poin 12-11.
Di dalam. Pindah servis. 12 sama. Di dalam. Poin 13-12. Di dalam. Poin 14-12. Poin 15-12. Pindah servis. 13-15. Pindah servis. 16-13. Dalam. Poin 17-13. Poin 18-13. Out. Poin 19-13. Netting. Poin 20. Game point 13. Pindah servis. 14-20. Game point. Poin 15-20. Game point. Out. Poin 16-20. Game point. Game pertandingan pertama dimenangkan oleh pasangan Ardianto dan Kerul dari BB Krisna dengan skor 21-16 atas pasangan Robi dan Reza BB Celangin.
Kita game kedua. Firda servis. Firda. Robi. Kosong sama main. Full. Pindah servis. 1-0. Full. Pindah servis. 1-1. Di dalam 2-1. Poin 3-1. Poin 3-4-1. Di dalam poin 5-1. Pindah servis 2-5. Out. Tiga, 5. Poin 'out. Pindah servis 6-4. Netting. Pindah servis 5-6. Pindah servis 7-5. Out. Pindah servis 6-7. Poin 7 sama. Poin 8-7. Poin 9-7.
Poin 10-7. Di dalam, pindah servis 8-10. Full. Pindah servis 11 break. Baik, main. Sebelas 8 main. Pindah servis 9-11. Ya. Poin 10-11. Poin 11 sama. Out. Pindah servis 12-11. Pindah servis 12 sama. Poin 13-12. Di dalam, poin 14-12. Poin. Pindah servis 13-14. Out. Pindah servis 15-13. Dalam, poin 16-13. Di dalam, poin 17-13. Di dalam, poin 18-13. Di dalam, poin
19-13. Di dalam poin 20, max poin 13. Pindah servis 14-20. Game pertandingan dimenangkan oleh pasangan Ardianto Firda dan Keru dari PB Kresna Pos Abdia dengan skor 21-16 dan 21-14 atas pasangan Robi dan Reza PB Celangin. Terima kasih.